Hello viewers ho tunia hi sitting room le ka kitchen neo chakhat house tour kan bolding he o YouTube ka hin sema ki panin house tour hin bolo ma'am na tivin simding lom jong ve sa thei ve se jong ka nei pon to hi pastor quarter ka lo naw mun hi neo chakhat ka hin ve sa dinga hi chi pastor quarter ka lo hi lhani be ba hin alai in jong hi tha sel nom sil sel nawa sat khat hi in ka hobung mi te ho chunga jong ki pa thu ka hin se nom ta pathian thachate ka chen theina diwa quarter nom ta ai sim pi ho zal hin apan la na te ho zo si zalin achungwa ki pa thu ka hin sen chi hi sitting room hi pathian lungset zal in ni ka nei hi chi hi ting to nanga na hi in ke ho jam hungal jam ka hi ji ubin imacha nei lelam be se ka nei povin akidal ha jong izat ham khat omin I het sama bovin chi phe jong hi ka uten lam ka hung tun phat wa chu chi hi phe hi ai pi o hin free gift a hi ka wang khomong mongo abanin hi chi tona set jong hi ka ute mama in mantam ta an cho hi jong le am hon 20,000 hambawa e ki cho sa o hi chi hi a hi in ka sitting room o khat chu abanin official dewa sitting room khat jong kanei ovin hi chi hi lam ka gambi te ho win nu te to ki thu a ei cho pi o hi kasan pa hi nu te hon a cho hi in atona athing pa hi lam ka gambi te hon ei cho pi o hi chi hi nom ta holai leng zo sin nom ta I to khomuwa cha I don theu I ke holim na theu hi kalung thima hungum chu pi ham ti le sam number som thum le sagi in pakaya ki pa thanomin chuti le aman na lung thima na dei chan na pi dinga hi ati cho ichun ichi ting to na hi itia jong ka nei zo dinga jong ka na gel lo hi la hi a hin la pathienin a bible thenga ama a ki pa thanom jing te chu pathianan alung thima a ki pa na ding thil pha tam pi ding he ti hi kamu chen ma in chun hin ka nei kha lo hel ding nei thein ei koin pathianin aji chu ama a ki pa thanom jinga ko umja ka chan chunga lung thaya ko umja pathianin aban bana jong kalung thima ka de ka ngai cha ho ai pi hi ti hi pathian minin ka sei no min ai chule hoilaya ka chen ding ham hoilaya ka ge ding ham ti ho jong hi kalung thima ka gel ji ai le na lampi pa kai jenga hlung lutin ama jenga kingai aman na bol pi nan te ti nahi kichi pastor quarter no ta sunga ka chen thei nahi ipi ham mi hemin ilampi imaban zo se he pathin he nga I hluting le pathinin ima hi apuya hi tu hin chi hi kitchen a hi in chi keima ka study material a hi in nu te ni khwa tu sei dinga ki bon je chu ka boy theima ma in hin la pathinin hi chi isei mo na ho boin ho chu boina an jong ka gel po na hi it's an opportunity na chi ka cha te ho hi painting a themo ven chi hi ka chanu ami lai nu khun nei nu in painting a bola hin a thema ma jengin lai hi some of my frying pans na banin layang hin ka cha tian painting a bol uvin chi hi jong ami lai nu na bol hin chi hi au ta pian nun a bol hin them ka sa ji wa chu kitchen ka ki ko ya hin kitchen jam hoi dinga chi jong hi aniau pen in asim hin athem ma jingin
boy cho hi pi ham ka ti le cho hi wave na tui la a wave a hin kitchen a zong hin level thil man lui ma zong ka nei zo poi koi zong ka koi poi ke man ka ngai chat be seu chu ka ki koi a hi in vet sa thei ding long ma ka nei be pon chi he mi long hon an zo o ka ki cho be ding ka ti le a to ta hi vin an atui ma zeng in chi he 650 a ka cho anin chilaya hi ngari chi mal cha bong noi ti ho vel na laya hi oil thau bom chi ho ayeng ho ka koina hi in chi hi le silchara kan ki cho hi ki man ta an ka hon na lai wa hi an ka hon zi cha te adinga an ki hon zi hi chun laya hin cup set cho yong hi min ho bung hon e gi fo a hi in e ngai lu thei le jeng ovin cho yong hi ho bung hon e hung gi fo hi e ngai lu ding ho bung mi te ho ka nei hi ka ham phama ma in plate ho jong hi gala chu izat ham khat hung ke dal ha hin kan po do thei kham chu ka hin ki po do hin chi 10 plates ka nei in go ji chun cha te nau te von ho hi ti hin in sunga ka kai lu din ka kai lu din tia hi abon hi ka pho hi chun chilai cha khat chi chui bo ve thupi vet sa theilom ka nei poi chilang hi le nau te room a hi in che khona ka hobung o calendar neu cha khat nan vet sa ni Eastern Manipur Presbytery chi chu hi river so ka hin vet sa thei chan chu ta hen anadam sel ugin chile ka hei pang lo dinga apoya poimo khat chu ka YouTube subscribe nei bol pi wa view nei bol pi te ho zalin mi tam pin phat chom na nei uve ti hi ka he in na ho zalin pathin ka hin thangwa na hi tu lai hi ki seimona tampi ka nei je in dei bang ta in video tha topic tha content tha ka bol thei po in izong le pathin in damna ipi wai le me hasunga ki pana hi pathin thu a til khona hita ta ai lo le na hon request na hin bol ho topic hoi ta ho chu aban bana ka hin upload ding a hitai ti yong chu ka hin sei the hin tin anadam sel tawin ka ki pai